Huwag nalarong sa papan ka na, nalagway ang blay tayo ka na. Huwag ablay, lalo, kani pagpok, kani kaapot, kangkut, ng inlang masalang na dini. Wala nila ang hikay ni konflikti dini, yung kabaday, yung kababay, yung kababaha. Huwag nga din mga lagway, katagasiluay, ito nga, hadin kaktoganisnan, ngayon snow, baka party unity, kawan pala ang kren, ya katakan nang rin, dong kasinsyar na kadar na bakul. Huwag magaling ang red, magaling gaday, kajubak, kagoglay na jubak, kagasinduay, kajunga. Hagaway na kitaka pelong meeting na bakul gani, iway yung kumayawan sa kamani yung ba, narapahit pa nagtagbot, namalay tagbot, sisen rogaju, arsen rogaju, raisen rogaju, hagabakot, mangikipaga, ngiritang kinong saksit kala, ong benjing kala iro yang hakilang masalang. Yung pamantay sisin, nalajit bang naray, bang tet yung vote kaya hopra, bang naradon yung zingermen kamaskan, sa tangha ng VPP, mga niyoi yung jingla. Napililay tayo yung kumay, kaya yung kumay kata jingla ng pitwa. Ini yung kumay yung mga kwa ng niyoi, yung kata sinsyar kakadar ng kulit ng bet, bak kabom le siyang. Nung ikipad ba, baka nakipad ba, kikwa, yung kata sinsyar kakadar ng kulit. Upay ba ang kong uday banday, upay ba ang kulit. Lalu upay ba orang jet yang kinongeram daga lenti ka bakan riyang. Lalu upay ba orang jet yang kinongeram daga jingyok pisah for election. Lalu upay ba orang jet yang kinongeram daga jing ais ngomha jung kita di candidate daga for election. Lalu upay ba orang jet yang kinongeram daga bayok tiang for election. Wat kami nanti benginjok yang kinongeram daga bet iba hok iba lakan ay jing syakri hok upay ba. Parlabut kami bibikan ng wang sini upay ba ang penduit ang penkanwi. Ngerengi keren ya kinong rin yung jing siya bak kabibikan le ya sikam kada upay ba ang ay kata na. Yung parlabut nasuka lang pagkama ibikin dia. Bangilayag na tira bon piligisnam. Bak political party giba per giba sini upay ba. Ninday man kret wala kini political party giwan sini sinong gizumi kaya ka bakila ng bang kinwat ya kita kibreu hakibala bang form ya kita di unit. Bahkan yang ke batla ke solong ke pinlap batang hagawi ke sinong ke red ku ke sinong silang undo pinlap padon pakaway ke unit pinlap padon arlai south santri unit uto umbreu ke bangju dan benda bagi kam sinong kantau kibreu ke bangju mi hakam inang salang hagapor election mi kwa banelong leader boro-boro kwa banelong president banelong secretary di unit. Baladang ikali ya kakam nusong kata ke unit. Kaya ka baka ini kani unit kale. Kani ke unit kam don nagawin pagkakam. Kani tang kakanhun banya sampai sa for election. Batin dalakot ka election. Kata ke unit ro kalajano. Narakam pagja. Lakbadan sa tang leader di president di secretary. Iban lek chow tau MLA no MDC ubajok banong pek nila penjok upi. Kaya ito pinle na kamuntag ito nga. Ipada ano ngayon, bangin yung saki na kipor sa kipor, yung istikan mo yung kiporon, nakisindom yung tinig unit, nakisinong yung mitagdan. Unong yalang umla ay kasing siya krito ko hok ko bet yung pada. Namar baginig unit tentang kibatay, yung 2 MLA ng MDC, baunle na kakam yung mo. Nanong napipipad ba? Wala na mapipipad ba sila jet yang aku MDC Jompi. Nanday MDC tang Jompi ng Kersan di jana. Nanday MDC jong upad ba jong ka mawahati konstitusi Brokaway. Wala uno upad ba jong ka mawahati konstitusi ubeng kami na sinirap ka jana. Wala uday na yung mga Kersan jana. Wala ubeng kam hok yang kata sinirap. Wala kata sinirap kadi ko berdan ng kabor ka jana. Kadi tamram ko sa bande ubeng kam. Bag nagdan kam ang panjindit ng nuro. Nato ang ay kata gajing siya krito pala ilo yung pagba. Nagkatagadaw na lang party ko sumi yung buo yung kita kinungiram, yung buo yung kita kinunit na marunong yung yung kahok baging siya krila yung pagba. Na marunong sumpo, ladang hapon penuh niya kita kinungiram di jama, ladang hapon penuh niya kita kinungiram na sinta ka jama, na namahon ay gajing siya krito yung pagba. Na marunong sumpo, ladang job ko mo MDC yung jompi, lanay ko mo MLA yung jompi.
kita ki MLA scheme, ki MDC scheme, ki ki scheme ki mangala bangai yo paika ka iba ang sintur. Henday na itai barit iba don na kabor na junga. Wadang lawa kan lehok yo paika barit kantang. Kaya ni jinga ku yo paika. Nam tek dan terkemau di paika. Bahan kita ki balik. Lada unu MLA ku akan samping hada sinang majumi. Lada unang eram udai uga don da yen silap. Lalu samping wali dari banyak usaha ugatin. Utai bakli, ubadai tang unang bot, ubangdan watang katron kabantap, tang nagadaw po uday unang elang undan kahok banyak elang kajang kahok. Unil unang elang ulira rugadan dari islat usin negatin, pag uday kalah utai bakli ubangdan negatin kabantap. Kani jingkip yang kabadan hati imang kasalang hagas mesyar kekadar jeng paga. Maka VPP kekuatan pendek begini jingkip yang begini jingkip siyang. Kaparti VPP kekuatan dan kenteo yang barit bakung kejela kung kani kejat nere ujungi minang teo nagawai kapor sagawai kapor. Paga itu mga keren nubas dang kau VPP kadontang ya kata kalong remjong kajing sinsar hok kata ka clean politics. Kau VPP kam wansing paga ang keren tang hapor election. Mereka le ya kakam. Baru si katanya jadi kinong yang disini kungki MLA kungki MDC. Yang jutip kanu yo MLA scheme MDC scheme makai jisnan. Dari tanah den baka VPP kalau saya kisawut ki MLA bau pada aja berjalan tak ulah saya kedar. Bak upit bak plan ka MLA scheme kadang tak tahap jisnan. Nomor begini ki MLA joko VPP kira le ek ada penting ko baik penting ko syai. Kira wansok pada kira itu pada mana kita hak kejumpi, bak kira sam ni kita hak jom pada habis shit habis syai, kalau pada udah tinggal, pada udah hilang. Tadi kenomen kita bak parti sih kadang, bak parti kam keren tangga syuah election mereka le ya kampung di parlok. Pada dia setelah kenomen kita bak parti sih kadang, jadi kata kenomen kita mangingin yang banjara, ya kan kita hak lokal sih kita kerja berbeda. Ini kejat penuh kepada Citro, hakan ni kepertai, hakan ni India kebayar. Naku akan penyemau ibi kumulungi penyesok syagari India. Hadin bagari India kalau yo, jila yo, hakas nem hak bais pasal punyo. Hakat tak kapor, kani kasi jantia kasi kadang kuba artusan teli kita hima kasi. Lain ini jila yo, balang ikwa akan penyesok syagari India. Ni ikwa akan penyesok syagari Pakistan. Ni ikwa akan Bangladesh dari. Henry kini artusan tuli hima kasi kila jet nagpenyeso sa India lemba kata kabangitut kung ka instrument of accession. Bakit arjat kita kirukon penyeso sa India. Kawai kabangitut kung kata temparan ni ang kata ka assimilation. Hakawala nila penyeso sa India nila kelalang kung balongkit harboro. Sa kawai pada kirukon penyeso kabang ang temparan kata ka integration. Kalau wat hadin bagi penyesok syakari India nidang don yang kata jilong berpanggu berjat jengkel. Nila penyesok syakari India yang kata integration. Hagaba wala nila penyesok syakari India nidang dari jat jengkel berpang. Nidang don na jong akten katile. Nidang don na jong ariti kadustur. Nidang don na jong arkom sensar sinong sensar tau. Bang nidang long try yang kami kakendau kesiap kemang nidang long try itu minta.